Elliot chu mithi vui mai turma a smart takin alo in cheya. Putar ruang chu biar in thlamo taka chol turin alo tia. Thla alak sak. Elliot hi mithi ruang vui tura lo boi som tu ni. In ngai zong ana le Paul te chu khumatangin an lo tho chia. An pahnih hian apartment pakhata an khusaduna. Ana hi high school zirtir tu ni in Paul ve thung chu ukilani. Putar boral ta kha anai piano zirtir tupa ania. Avuina chuan vakalin trapin sum ti hriat taka anai chevel chu Elliot-an alo en reng. Zan khachu Paul an ana I zanri ai pui turin hotela alo nga ka. Paul hian khopui lian zo ka anna chu zirchun zom aril ru ka. Ana nen in neya Chicago a omdun chu achak berani. Ana chu mut fulok mel takin aron luta. Paul chuan khopuya omdun adu thu alo soi dek dek ka. Thinrim takin ana chuan min kalsan itumani mo. Kahlata idu chuan thadevin soiro alo tia. Ana hian Paulan chulai hmuna chuan thenna bia thu a hlan dona angayani. Paulan engma soi chunzom ma havin ana chu thinrim takin achuak tawa. Motora achuan hnu chuan Paulan min ngai tharo ingai koyani kha ati lom chungpon atlan san. Chumi zan chuan ruwa nasa takin asura. Anay nung chia motor ron tlan chuan hon aron met tuar. Konga ken pa in phone a khoya. A chet sual pha ta ni. Ana chu in chung room pakhata aron har chuak hlola. Tho an tum chuan a che thei reng lo. Abula Elliot lo omin ataksa chu uluk takin alo endika. Elliot chuan darka riat kalta khan motor accident wanga athi thu alo shil tamai. Ana ruang chu vui turin alo song bolvel me kani. Ana chuan athusia chu makti in a oi theilova. A hlau thong tak zetani. Chet son antum le ngia la a thei bok si lo. Ana chuan kaladam ti kasia. Thilshia sol in nayani aron ti chuaka. Elliot-an athi ti annem nge na death certificate chu mu pain ithi to ana halo tile. Heti lai hian Paulan ana chu alo ngai to lutuka. Achan chu ina ron holovin phone ala thei si lo. Alaka thinrim takin ruasur hnuaya atlan chuak ti she box si. Ana phone chu Elliot-an alo call saka. Phone call reng acha ngai lovani. Paul beidong chu ana inu te chen na akala. Anun zan masa a car accident na aboral thu alo soi. Paul chu athusiat chuan a thong hle. Ana inu hian Paul hi afanutan du pui lovin a hove shima. Engwangin nge ruwa sur hnuaya motor khal chuai phal tin alo hauze kani. Paul chu lung chetaka trap chokin ka thiam lo vekani aril ru katina a. Avan pui tak em ana ati chuaka. Khovela amangai ber omlo tamai chu oi har ati hle. Mithida na lo lang lein ana chu Elliot-an alo hliam chu lo thui sak atum me ka. A thui lai chuan engma na a shelo. Chuti lai chuan Elliot abula aladam thu a soi deuh renga. Orol tham le chau ti hriat takin mintina su o alo ti trok. Elliot-an athi to thu chu a hril le a. Mithi to te chu hmu in abiak thei thu a soi bok. Chuti lai chuan kongka an ron kika. Anai ngonga damdoi na chiu ngal. Ni khoshelovin a om zuyani. Inchunga chuan anai nu alo luta.
afanu ruang amu du thu asoi lung che takin afanu bula chuan atrapa reife athut nu chuan achua san chumi nu lok chuan ana chu aron tho chuak lol mai athi le thilo chian nan amar phu chu an de kwal vela mar phu reng alo nei to lo anuna thil thleng chu mak atitel tela achunga engthil po thleng se aum na room chu chua san aduni kongkhar chu athei to pa bengin tranpui tuwa awa heti lai hian Elliot chu office alo oma Paul lokalin ana ruang mu aron dil ana le Paul te hi anin nei lo awangin athi sen som pui lo chu Elliot-an mu tir alo phal lova chuta Paulan khovela ka mangai ber ania khongai takin min mu tir ro tia angin lom lai chuan ana in Paul o chu aum na room atangin alo hre theya athei to paringin Paul chu alo aw ngal Elliot chuan in chunga lutir a phal bok si lo Paul chu beidong takin a ho le a ana in alo aw ri chu a hrelavani chumi nu chuan engwangin nge Paul kha min mutir I phal lo tina zota Elliot chuan I thi to a nangma mangai tu te chu tinat bel a tul to lo tina lo chang ana chuan thilrim takin kala thi lo idam doya min chiwanga hetia omkani alo ti ve tlat Elliot chuan engtin ma chang du to lovin a chua sana akal khum ngal heti lai hian Paul chu police station a kalin a hmel hriat tom awa hmua ana ruang a hmu theinan a tranpuina avadilani ma se police in ti thei an nei to lo thu alo shila Paul chu abei dong to hle ana chu tlan chu alo tum ve renga ma se a hlo samzel thung atong theya angai to na film bok athi ti chu apom thei lovani Elliot bula doctor ten thil an hre suala niang atia Elliot-an okidam takin ithi ti hi pomangai tlan chu tumin ihun khoral du su an vui hun che athleng trep to a chol hadam ro tina kalsan chumi nu chuan ana chu amu hila abula Peter pakhat lo omin ana nena ila in peilo ni kha alo ti chuta ama chu dar thalanga rapom zetin ain hmua athi ti rinna anei ve rum aron har chuak hlola athil murap thlak takte chu angai tona mai ani ti hria in thil a hmusual ti a hre thiam le a aum dan chu aning zozai to aninge yang athin rim na hritha in room chunga bungro te chu atitlarem ruma chumi nu chuan Elliot-an korfual dum ana inu ronda chu anvuina huna ahak turin akhai tha a ama kot po akhai vengal chuti lai chuan ana in Elliot ta kot tipte a akal khum na room cha bi chu alo larua Elliot ta chuak chiatin kongkhar chu honna tuma reife nuwa ahong theita ruma phone lo om chuan man mo takin Paul a bengal Polan alo lak chuan tuemoin anron fiama angaya lo chang thadu lovin phone alo da chuti lai chuan Elliot alo luta engwangin nge mithi ho hian in thi ti hi in pom thei mai lo ila oi lo cheu ani chuan dar thlalang kha en ro tina ron vina dar thlalang an en nak chuan atak sa chu Elliot a chei angin mithi ruang ang chein alo langa ana in beidong ti hriat takin thok an la hala chuta a thok khumna borok sahu chuan dar thlalang ati powar phak anai kun lai chuan rang takin Elliot-an alo hru fai ngala ana in athi ani ti chu apom ve ta
heti lai hian mi panau pang anai zir lai te zingami jekan an zir tir tunu chu makti mel takin pona tangin alo en rengani atu ka chuan Polan anai bungrua te chu athona skula la turin avakala jekan ana zan masa a korsen folnal tak ha a amu thu alo shil Paul thin rim chuan ana chu athito ti pain jek abeng thlu thruaya skula tangin an chhuat tir ngal heti lai hian ana in engwangin nge ka thi to chuan ril runat na le hriom ti na te hi kala nei atia Eliatan achan ma in police alo langa kongka aron kik ana chu damdoi chiwin police chu alu tira aunau pa ruang en tura lo kalani ruang ada na bula ashroya chuti lai chuan anai lu ron che chu awa muthua ka aladam ti rin na nei tatlat mai kaunau pa ruang bula hian keima omlok ka du atia Eliatan achua san chia tin ana taksa chu ain fiangal amar phu amu tak si lawa chuan mithi ani aring vele ani Jack chu Eliat nen in muin ana amu thu alo shila Eliatan keima ang che in mithi te muin ibeve theyalom engma hlau thon tura omlo alo tia Jack chuan athil soi chu tak taka nga in ar no te dam lo chu athi to ringa anung chungin alo phum ve mi ani Polan dora korfol sen anzor chu mua ana in athi ma chia akor hakha a hrechuak zoka Jack thil soi kha adika ngain Eliat omnalam apan vat inchunga lutin ana akau vak-vaka ana chuan abial pa thom alo shia Polan awm na room kongka aron chumbur burpon alo chang du to lova mithi a ain ngai tlat to ni Paul chu beidong du lovin tom hne na akal le a Eliata inchung kel tin chu dap chua veka du to ma se police te chuan ana chu ahmangai ema wangin a thla theilawa an ngaya athi to ti chu pom turati in an lo tong thlamuan chuti lai chuan Eliatan ana chu vuimai thei to turin kormoi takalo hak tir me ka inuna enghian nge tihlim berche atia kashelo tia achan chuan Eliatan vin deuh takin inuna hlimna imu theilo na chan chu thil thalo zong hlira ingai to thin wangani Paul hian ahmangai lutuk cheti kashia atia achei zo chuan ana in voi khat chia ka mel ka mule theyangem atia Eliatan alo remti dar thalang an tho khum chuan a tho sahu powar chu amu veta Eliat chuan dot alo shil char ti hre chuaka mithi te chu an tho to lo ti hria ana chu thilovin alo dam rengani damdoya achiuna khan amar phu te atirea achunga athil ti wang chuan ana athin rim hle thilai lo na rei to bok nen ataksa chu achau to ema beile turin chakna nei to lo rang takin Eliatan alo chiwa engkim atlai zauta ana chu kuanga dain anvuya mithi ruang ang thaiber turin Eliatan alo cheivek to ani Paul chu ana bula kalin an khoi vela ataksa votlutuk chu angai athazan lo anin mu top zana in hol na zungbun pe ka tum chu aron phora chuti lai chuan ana chu alo har chuak lek
ma se damdawiin a taksa a fan hne mawang chuan a che thei lo. Paulan a fawh zeuh hnu chuan Elliot-an kuang a lo chin vata. Chumi hnu chuan Anna a rawn har chhuaka. Kuang chhunga lo awmin an lo phum mek ani. Elliot rawn langin mithi anga a lo sawng bawl tawh te thlalak chu banga a lo inbel khat tuara. Anai thlalak pawh a tar ve le. Paul ril runa chuan zu a in ruya. Elliot kha a la ring hlel reng ani. Elliot chu Paul bula kalin ibial nu chu a la dam mai thei a ti vela. Thinrim zetin a oma a lo tham. Elliot-an idu le thlan muala kalla va fia ta che a lo tia. Paul chu a ril ru a buai vek to. Man mo takin thlan mual lampanin a in khal chuak zui ngal. A rui mawangin a khal hlei thei lova. Motor dangchak taka a tlan pel te chu a hre ruai. Heti lai hian Anna chu kuang atanga chhuat tumin a lo in hai ve chara. Paul ron thlengin Anna chu rang takin a la chuak. Anna chuan engtik lai pon a hmangai thu a lo hrilmol mola. Hlim taka anin kwa lai chuan Paulan thawm a hretlat. Anna chu eng thil nge ni ta tin a zota. Elliot a kut kor le bak che ri ani chu. I taksa a boi so mek ani a lo ti tamai. Paul chu Elliot-an ruang vui tura a buat seina ruma khan a lo har chuak hlola. Elliot chuan thlan mual kha thleng man lovin kong laka motorin I che suala. I thi pha ta ni tin a lo hril. A che sual hnu khan ni kho hrelovin a om zuya. Thlan muala Anna taksa a lak chhuah vel chu a ngai tuana vek a lo ni. Elliot le Jack te chuan ambulance an thlen khala. Midang ati thin ang thavin Paul chu damdawiin a lo chiwa. Doktor ten thi anga an ngai hnuah Elliot bula vui tura boi som turin an lo da to ni. Paul chuan mang ang le hlau thong takin ala dam thu a lo soya. Ma se Elliot-an thir zum sei deuh a taksa a avit luta. Muang changin Paul chu a thi zui ve ta ni.